lias ateni Tuhan ta hilang leman puji raspe kebenaran na pebelin lamadi buat peratena restu salah businggu go tetap jujur na sila beban ciluntur edeskan batu mama ente gula bemugu bagim kepeken ka go tatap ibas bujuk simake pada Tuhan isangap kengaya bes terang medalina landelepe ukurna megedang peratena meriani akapna entah mawan mesra itena kambapana la celes pena hena la abad perdalina bantuhan pebelinca nainari sematena. Shalom, menjuah-juah man bantak rina kegelengan Tuhan. Ija pape kita ringan. Selamat berjumpa kembali ibas renungan 5 menit GBKP edisi 14 Agustus 2026. Ope dengar sidengkehken karena kata dibata, mari ras kita toto kita. Dibata Bapa seringan bas kini Rajan Surga, ibas Yesus Kristus si tetap engkelengi kami. Bujur Bapa ibas paksa indape kesempatan si muhuli man kami guna banci dengkehkan kebenaran kata Tuhan, sebab itah kami katandwe jadi gegeh kami, katandwe pengasup kami dalani wari-wari kami sirbage bagi situasi harus ihadapi kami. Bapa sini surga pasu-pasu kami kerina sindengkehkan katandu ibas gelar Yesus Kristus ertoto kami man bandu. Amin. Kekelengan Tuhan kata dibatasi jadi bahan renungan ta ibas minggu endar palaskan 2 Korinti 10:2 ayat siwah nina kata dibata bagenda tapi ngalawi Tuhan cukup kap lias ateku man bandu sebab gegehku serta kap ibas gegeh si kurang. Arkiteken si meriah kal ukurku meganjang rana karena gegehku si kurang. Gelah gegeh Kristus mengketi aku. Terjang jenda pengogen karena kata dibata, kekelengan Tuhan banci jadi ibas paksa tertentu kita lid ibas titik singata kenca makana lanaya ku ngasuk Tuhan. Arkiteken arbagi-bagi persoalan mungkin rehku tengah-tengah kegeluhan ta. Banci jadi ibas kegeluhan tapi mungkin paksa kita ku gereja, RPA, mungkin dahikan dahinta, tridah ayota siang, senyum, tapi situhuna pusukta segulutna. Atau mungkin lid kekecewaan si mendalam,
Jana mungkin pengarapan-pengarapan tapi singgo dekah siarapkan lengadatkan kita. Enda rebahanca banci jadi maun-maun siakap jadi kalak si arkini teken. Kita harus terbebas dari segala persoalan. Lalit persoalan si Rahman banta. Maka megati mela kita ngata kenca kita kurang megegeh. Mela kita ngata kenca kita sangana biar. Janah mela kita ngata kenca kita sangana lemah. Tapi genduari enda kata di bata mereka pengajaran si berbeda kelaman banta. Makana Paulus skala rasul si sangat luar biasa. Tapi Paulus pe lid ngekelemahan ras pergumulan na. Padahal adi sioge kata di batar palaskan 2 Korinti enda telu kali Paulus ngomindo artoto man Tuhan gelah perbeben silit ibasia ibuat Tuhan kekelengan Tuhan. Tapi ternyata ibas pertotonna lamu ikatakan di bata kubuat krina perbebendu Paulus. Tapi nina di bata cukup kap lias ateku man bandu. Ibas gegeh ndu si kurang, gegehku serta. Serta kap gegehku, ibas gegeh ndu si kurang. Enda ngata kenca, maka mungkin sendah pe kekelengan kami kerinana. Kita perendahi di bata mbaba kelemahan, perbeben si berat, atau pinakit si ngerim-rim daging kula, si lenga malam sengah segenduari. Banci saja si katakan lanai aku ngasuk Tuhan, lanai gegehku. Tapi nina di bata ibas paksa enda. Cukup kap lias ateku man bandu. Ibas gegeh du si kurang nakku, gegehku serta. Mari si buka pusukta, si perdiatekan uga di batar dahin. Labo saja ketika kita megegeh. Labo saja ketika semua baik, kai pelalit si kurang, tapi kepeken gegeh Tuhan, kuasa Tuhan erdahin paksa kita ngenanami berbagai-bagai perbeben. Paulus pe pernah mengalami sienda, endam si katakan ipakai bahasa duri dalam daging. Maka mulih-hulih Paulus artoto man di bata. Artoto ia gelah ipedau di bata. Tapi labu itang-tangi di bata, labu ibuat di bata perbebenna. Tapi di bata mereka jawaban si berbeda. Cukup kap liasateku man bandu. Si perlu jadi pelajaran man bantai bas renungan enda kekelengan Tuhan kerinana. Labu krina kelemahan perbeben. Perlu minter ipedau. Perlu minter lepas arah kita. Maun-maun siakap kegeluhan si ipasu-pasu Tuhan, kegeluhan si berkati Tuhan lalit persoalan. Si tuhuna lamuka setiap kita berdoa artoto mindo gelah ipulahi Tuhan persoalan ta. Tapi perlu si sadari maun-maun persoalan cara di bata membentuk kegeluhan ta. Membentuk dirinta, pusukta, pribadinta. Maka perlu pe si gejapkan piga-piga kelemahan ta endar banca kita tutu sartoto. Piga-piga kelemahan ta rebahanca kita rembak ras di bata. Piga-piga perbeben sirbanca iluh ta mambur. Ngajari kita gelah tetap ernalam man di bata. Mari erlajar ngendaskan geluh taman di bata. Maka kedungenna Paulus pengatakan meriah kelukuruku meganjang rana karena gegehku si kurang. Sebab ibas gegehku si kurang, gegeh Kristus mengketi aku. Justru akhirnya Paulus bermegah dalam kekurangannya. Bermegah ia ibas penderitaannya. Tentu endang ngatakan cala boka kita berarti sepele nandangi persoalan silit. Tapi kita semakin dewasa, erlajar. Perlu sikatakan, oh Tuhan, adilah aku ngasup. Gegeh ndu sim pengasup aku.
Jangan megati kencakitan dalani masa-masa sulit. Si sadari, oh ternyata ibas titik si genduari ibas titik si genduari si dalani kita. Ternyata karena kelengati Tuhan singgu sialokan. Maka banci saja ibas paksenda tahlit sangana gulut kalukurta. Tahlid sangana berat kal perbebenta. Ula katakan, oh Tuhan, digan prasolan nenda banci lepas basa kunari, dung basa kunari. Tapi perlu kang sungkun, Tuhan, kai atendu siajar kendu man bangku, arah perbeben si kunanami genduari. Pegegehi dagi aku Tuhan, gelah ngasup aku dalani perbeben si kudalani genduari. Enda perlu babai kita semakin dewasa. Bukan selalu menuntut untuk lepas dari segala penderitaan. Sebab di bata banci sajalah mintar mengubah keadaan ta, tapi ia sangana mengubah dirinta. Ulah kita mela nade bapa turang rasinina. Amin nage bas paksenda mungkin buai kelemahan pergumulan. Endaskanlah man Tuhan sebab ibas kelemahan perbeben silit ati Tuhan banci cidahkan kuasa man banta kerina. Megegeh hibas Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin, mari ras kita toto. Bapa sini surga bujur katakan kami man bandu. Megati gejapkan kami iberkati ya dilabulit persoalan. Tapi ternyata iba situasi perbeben si dalani kami kepekan lias atendu luar biasa nampati kami. Tuhan ibas paksenda entah lid anak-anak lu sidem kel alu perbeben sakit pinakit singgung tekah lengah malam atau persoalan ekonomi si menghimpit ibas paksa enda lias ati Tuhan cukup man kami pegegehindu kami relajar kami arah perbeben si dalani kami. Ucapkan kami tetap kelengat hidup kami. Terpuji kami. Ibas Yesus Kristus artoto kami man bandu. Amin. Kekelengan Tuhan bagenda merenungan sisakan kami. Tuhan si masuk-masuk kita kerina semangat dalani warienda. Tuhan Yesus memberkati.